Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр, atış qozdары amansыздарбы? Мынакей бүгүн 19 ноябрь туугандар, Жалал Абад областы, Нокен району Бүргөндү жылқы базарындабыз туугандар. Бүгүн ушул жерде жылқы боюнча алынган, сатылган бааларды сурап билип беребиз туугандар. Колдон келишинче кулундарды дагы татып көрсөтөбүз бүгүн туугандар. Бул жактан жылкыдан семиз жылкыларды туугандар азыр. Бир сеттен аттан баштай берели азыр. Мынакей туугандар ушул кунан 68 миң сом болуп. 68 миң сом. Санчо алып. Канча болду аке? Сындуу нерсе экен бирок. Мына каратты 80ден 1000 сом коюп берди, 79 миң сом сурап атат. Мына сүйлүп кара 80 миң сом болчу. 81 миң сом, 81 миң сом туугандар. Буну 80ден 1000 сом коюп берди атат. Сода болду атат. 81 миң сомго. Канчадан болду бул кашкалар? Экте кашка. 110. Канча? 110. 110дон деп атасыңар. Жакын 110 миң сом. 88 берип турам да мен. 110 миң сом. Нерде жерде сода болду абаз? Канча болду? Ушул жерде кашка 88 миң сомго сода болот турасыз. Жашы бир пишти окшойт чамасы. Пишти экен да. 3 жаш экен да. 88 миң сом. Жемно сода болду азыр. Наркыбыз? Карат канча кара кашка? 100 миң сом. Жакшы экен жаныбар. 100 миң сомдой. Салыш жене, ошакта салышты дадылыраак, О, не карагылачы, ол дейм, Сал эне. Барбаган аттарды меди. Дем сөйлөтүп коюшту сабактар. Кайсы канча сода болду акелер? 100 миңби? Кайсы наркы жердеби? Курсаңсыңбы? Көгат, Көгат 100 миң сом сода болду. 100 миң сом. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeshler. Hurmatlı, kımbatlı көкбөр, аламан улак сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Мынакей туугандар ушул жылдын 24 ноябрь күнү алай Корул жергесинде чоң аламан улак белгиленип атат туугандар. Белгиленип, Кудай кааласа 24 күнү болот. Ошол улакка барат элем деп уюш албай аткан бир туугандар болсо, биз менен байланышып туугандар. Kia Carnival деген машина бар. 8 орунду туугандар. Шопур менен 9 орунду болуп калат. Эгер барам дегендер болсо, биз менен байланыш кыла туугандар. Анан жол кирүү акысын дагы айтып өтөйлү. Барышы 1,5 миң, келиши 1,5 миң болот. Анан дагы бир нерсе туугандар, мен өзүмө арендага ат сүйлөшүп атам ошол жактан. Анан ат менен тамаша кылам, мен дагы арендага ат минемин дегендер болсо, дагы аракет кылып табып бергени аракет кылабыз туугандар. Анан улакчылар колдон келишинче улакчылардын группаларына таркатып, мынакей бир туугандар Кудай кааласа 24-үнө уюшуп кала турган болсок, кызматтагы машина ушул туугандар. Анан дагы бир нерсе туугандар, адресибиз Жалал Абад областы Нокен району Момбек Файлы өкмөтүнөн чыгабыз. Анан эгер Өзбекстандан көрүп аткан бир туугандар болсо, Кыргызстанга чыгып улак тамаша кылат элем, улакты
көрүп келетилем дегендер болсо дагы биз менен байланышып барып чогуу тамаша кылып келсеңиздер болот туугандар. Анан дагы бир нерсе, ушул сиздер көрүп турган Kia Carnival сатылат туугандар. Жылы 2019. Ички абалын дагы тартып көрсөтүп коеюн азыр. Машинанын ички абалы полный комплектация туугандар. Кааласа. Машинанын ички абалы. Сиденьялар туугандар. Кудай кааласа уюшуп калсак, маза кылып барып келебиз туугандар. Иншалла. Ассаламу алейкум, тынч болгула. Мынакей туугандар, Кулун базардамын азыр. Кулундар канчадан ака? 50 000 сомдон, а? Чоң кулундар экен бу. 50 000 сомдон. Кулундар канча экен кулундар ака? Ay. 60. Bunun erkek bakın. Altmış bin sam. Bazar sırada bakın bunun. Kaça sırada? Arkandan sırada çaktı. Arkandan 49 euro. Ne oldu? Aslında 49 bin sam sırada. 60 bin de otur çoğunluğuna gelmiş. Mınakey tuğanlar bunu Kaşgar 110 bin som oldu. 110 bin som. Boyu 1.55'te tekerek var aşağı. Gögat kança gögat? 150 bin som. Bazar kança berdi şatqa? Palvan palvan. Kambay va, kambay. At qancha oldu aka u? Yo, mangıl qaşqa qancha ekan mangıl qaşqa? Qanchada odat? Yaxshi narsa ekan bunda. Ko'kchar qancha ko'kchar? 120 ming so'm. Men tartib At tartayınmı? Qancha oldu do'st? Ketganlar shular 105 ming so'm olsa da oldu qaz. Şöyle görüp qo'yganmi? Ya. Hozir o'shanda masalada. Talayaga soda oldu. Atda tak. Gözlem ne olgan ekan bunday? Atlar bilan talashgan erkek. Ha, ayırıp ketsa kerak, Allah jangılı oldu. 105 ming so'm. Aka at qancha oldu? 200 ming so'm. Ular garanti ekan hamma. Vaqtga ochayotgan edi odamlar. Shu birlar butun ayı bor ekanda jonivar, shu kishi bor ekan, ha? Qanchasi? Ayı emasa biroq ayırıp ketdi ochayotganlar. Ishni ishi bor ekanda jonivar ama. Kelasi yaxshi deb maqtov ochadi shular. Qaysi haftada oldu akalar? Qancha? 108 ming so'm. Jashi nega ekan bunun? Jangasi 108 ming so'm olsa da oldu. 4 yaş. Nega to'ra kelmay qoladi? 108 ming so'm. Boyaki ayg'ir qancha oldu ayg'ir? 150 ming so'm. Qancha so'rashdi bozor so'radi-ku? 110 so'radi. 110 so'radi. Hozir javob pau maqol pes olsin. Jamali. Bo'yinsa tortdi. Yaqashdi. Ko'k qashqa qancha ko'k qashqa? 120 ming so'm. Krasavchi ekan-da. To'g'richi to'g'ri. Ot qancha ukam? 170 ming so'm. İşte. Yaxshi ekan-a? İşte ekan 170 ming so'm.
Alırsa elek mi? Oldu. Boyu kança çiğ koyar? 7 zor ekan ama. Şurada koyuş bir yakan içine. Canım vardı. İşte boyu 57 zor ekan ama. Sana da yaxshi ekan canım vardı. Torçik qancha ekan torçik? Qancha deyaptir? Onu da bilmaysiz. Bu Cerdat qancha oldu Cerdat? Cerdat qancha oldu ekan me? Jonla intirasizmi? Oy bu qarat. Alğaş palvan ot, alğaş palvan. Ya at qancha ey? Torat qancha ekan Torat? Gigant qo'y bu. 250 ming. 250 ming so'm. Jashim ekan? Qo'shdi. 250 ming so'm. İşte. Kupçanı tarttık o'xshaydi. 115 mingga so'rabdi shu vaqt. 215 ming so'm. Qaysi soda oldu akalar? Sizin yüzünüz değil. Rahmat. Qancha oldu? 91 ming. Ko'kat be? Bilmez. O yakta kat. Ana gitti. Ha. Böyle puan az gelsene bir top. Oldu. Nurdin polvon mu? Ko'kat qancha ko'kat? 330. Yashimga buni? Yaş 6'sı. Altası boyu 1.55'ten öyle rakta ya. 60 boyalatken. 300 ming so'm. 300 ming be? Pazar qancha so'radi? Pazar. Senga so'rashmaydi. Saçın ne oldu koy? Saç koyuyormuş. Qaysi soda oldu akaları? Torch dostum. Qancha oldu soda? Bunda taş kömürdün kömürü 300 so'mdan sotilyapti. O'ta son kömür ekan unda, terilgan kömürler. 300 so'mdan. 10 yoqda da bor ekan 320 so'mdan. Har qanday sotilyapti. Biroq bu yaxshi ekan. 300 so'mdan. Qancha bo'z?